Namikite tuni hin EHSAN ten popular government asip go na thua adin muno ichan aphawam ti tutung BJP National General Secretary pato BJP Northeast in charge Sambit Patra hungna thua hi mudo thaya aumin iho SA del jinglai ahi ji ahi ihon PR om hi pha isa u hi in EHSAN ten popular government ahin siam lew iho dinga phatlo na tam ta om ji ahi hi video hi kin siam kit hi in bon chawa apana achai nagia innovate chaiwa inangai chai ke divin tiamna ka nei hi Manipura nasata political langa kichim hon popular government siam do sasom president rule chu su tang tai ding anangai tu bin hi hichi akichep na wa hi kithopi gu thima ni kithopi ho hi koidang hilowin NPF Nagas People Front ho hi win ama ho hin Manipur Assembly ami som gobla hi minga anei wa hin tuni jing ka langchun BJP Northeast Coordinator Sambit Patrato Party General Secretary BL Santos chu infala hungthung thonin hichi hungthun thon chom khat zo chu party legislator hole thilchum chum jaw na in popular government tundo ding thu jong ana sei khomuin hichi ki ho khomna wa hin EHSAN legislator ho ni somni leko anazaw win hi Sambit Patrato BL Santos sing jingle chuchanpur jong wilna aga nei thanding hi in hichi chuchanpur ga wilna yong hi alangkhana KUKI zo MLA party mi segi ho adinga jong 3 May 2023 apatna BJP stena hoto kisam kaina anei lo chu hitan hichia do theita thu chu BJP in stena popular government sim nadia hichi party lam kai te ni hin tipna anei ule MLA mi segi ho hin ipi angai to divem ipi alungelu akhial divem ti hi in aji chu galkipana pana hi kumthum de chat hi BJP party hi na khana phaisung office hi kaitalo assembly ajong jaw thaitalo hi ji wa hi hichi party high command hongte ni hin ichan geya a convince diwam ti hi mi pi chen a KUKI zo te hi amei ho hi naga ho hi Manipura community lena ke hechi ho hin anga uchu ahita nahi phaisunga meeting aneyu chaya BJP MLA Sapam Ranjan le T Romindro in Northeast Life chuteng le media ho dangdanga EPSA thonham ti chu amsa penin ga ngai tari hi TV. This meeting was perhaps to strengthen the party organization to be much stronger than it was before, and it was mainly of party organization. Any points regarding popular government? Yes, he did reiterate that they will find ways to form a popular government. Is there a new government is likely to form within November? No, we cannot just it cannot just be overnight. There are some certain process which needs to be taken up to form a government. Nothing on that. It was mainly to strengthen the party organization. Government has to be there so that people are. We know some people are not happy with us. To bring back new hope to the people, government has to be there. To listen to the complaints of the public, to listen to the public whatever they want. Without the government, it's not possible. So, is there any discussion on forming a new government? No. For the government, there is no anything like that. Whosoever is elected, there is no anything just like that. There is a confusion for the leaders and all that. There is nothing like that. And in the family BJP centers, the leaders are always chosen by the centers. But this time, what we are asking is when they choose the leader, they all have to listen to all the MLA's opinions. And only then the center will be good. And the BJP party's central government has to be there, not someone's central government that we don't want. Amanin hitia asai pi pen thanchu mi pi hi kachumwa lunghang lungphamo mong ahitawin chijia chu popular government hi aki form ganga chong chu amasa center party leader son adei de alhen bangwa hitalowa ama ho BJP MLA hon adei ase engayu diwa chu center lang angte ni chu an het sal thonin hi abanin Chief Minister Alui N Biren Singh Zani chun press release ho maya bureaucrats ho in ama ho elected representative ho banga mipi chunga thu anei naw adei lodan ana phongin ama thu se hi ga ngai ki tri hi TV. देखो ये प्रेसिडेंट रूल जो है ये लोग भी काम कर रहा है लेकिन हाँ
हम लोग का जो बिलीव है इतना तो लेवल में नहीं है, ये एवरीबॉडी नोज, क्योंकि वो लोग में भी गैप होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी लोग में फाइल चलाने में, एक फाइल चलाने में वो पूछते रहता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक काम करने में पॉपुलर मिनिस्ट्री और ये पीआर में क्या फर्क है। पॉपुलर मिनिस्ट्री में हम लोग पब्लिक का है बोल के रिस्क लेता है, लेकिन ये लोग जो है, ये ब्यूरोक्रेट जो है वो सिस्टम में ज़्यादा जाता है। तो हम लोग कभी आग जल गया, आग सामने आग जल रहा है, उसके लिए ये प्रोसेस फाइल में अप्रूव करना जरूरी है क्या? फ्लड आ गया, रिवर बैंक धो रहा है, उसके लिए हम लोग फाइल चलना जरूरी है क्या? इमीडिएटली अपने काम है फायर को बुझाना और वाटर फ्लड को रुकना। ये सिस्टम पॉपुलर मिनिस्ट्री में है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी में ये नहीं है, क्योंकि वो लोग डरता है सब, ये करने से क्या होगा। लेकिन हम लोग का है, पहले आग बुझाओ, पहले पानी को रिवर बैंक को बंद करो, तब प्रोसेस करना, क्योंकि सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। हम लोग दिल्ली में रिसेंटली गया था, हम 30 एमएलए गया, 25 एमएलए गया था, 3-4 रात नहीं आया, तो 25 एमएलए एक साथ बैठ के नॉर्थ ईस्ट का इंचार्ज समित पत्र जी खुद आए भवन में, हम 25 साथ बैठ के मिला और उसमें हमने रिक्वेस्ट किया, मणिपुर का पब्लिक का डिमांड है और अपने भी डिमांड है कि पॉपुलर मिनिस्ट्री रखिए और आईडीपी वगैरह का ज़्यादा जो व्हाट देयर फेसिंग, इसको हम लोग सॉल्व करना चाहता है और ये पॉपुलर मिनिस्ट्री नहीं आने से नहीं होगा। Hichiahin, Birenhin, clear cut in an asayin. Birket sorhin, a system dumzuin na atongovin, ahin, people's representative hon. Mipi lungdea akitongin, azichu, riskila akibolzeng ahin. Mipi ngay nazala chu hichi, akivetna. Sting aki hit na ho, hi muthea uma ahitan. Ni ho pabebjang, delhia, Manipur ngay nazala popular government tundo na dinga, anikilhay chu ahin. Popular government tundo lo ho dan chu preso maya chun hetsa na anani kini nahi alanghat kina BJP General Secretary BL Santos lai Northeast in charge convener Sambit Patra in Chuchanpur chu punggit makhai jingka lang le tonglanding ichia chu IDP so relief ke ma ki mu pdu chule BJP MLA so CSO so gadget C ho DF office mana aki mu pi kit landingin aki sayin Jauh tak ting lacun Senapati district zona kilhon khom kit dingin kisai kit ni hi tunia phaisunga meeting BJP MLA soto anei nawa mu chen khachu hi le tu chung onglung ding election 2027 ka hi popular government hi tundo tei ding ki gong hi atun do lo wa hi le BJP adinga hi nasata a mi mu sitna mi vet dana changtheu a hi in sting le athum dan hi ivet na alehin Phaisunga EHSAN hoyong hi ama ho MLA ho di a BJP MLA ho chunga hi luhang na samong mong dan hi ta alang khana kuki zo MLA hon SA2 a hi adin ngai banga adinule I chansu di ham ti jong hi kinin hi thu hi them khat political analyze bol hon asai danul ga asai lewen centerin angan si interlocutor AK Misra in Hadvenia separate state stengle UT thei loading tia SOO lamkai ho koma ana seichu hi kitan hi theoji a hi kukizo MLA ho hi SOO te din banga adin kinule thu hi angai hiding in jong analyze about kit win chule popular government sim dinga hin kukizo community so pan nalowa chu ki sim thailo ding jong sei be kit win jong kit le popular government ki sim do lo le BJP te dinga hi manpura hi za cha na len ta hiding chule kukizo te azau thailo le popular government ki ti jong le popular kiti na pen thu cheng hi hi thailo dan jong sei kit win hi hichi a hi jinga chuchanpur achi uto sanapati achi wa ki hu na ho akinu tu naw ho hi apoi modan outcome hi hichi jo teng le bo mu theidinga umbe hiding hin lai na hi tu chung lamkai te ne hung hin Manipur political scenario hi alo lingjeng ding a hi in EHSAN 10 popular government sim te ding atiu okeng ne ho in tu masang je ma chu six sedal le demarcation steng le MLA ho koi be kit ding chale thil phag sei hi in ahin hi hon iseu api pen chu
3 Mei 2023 zawa hi separate administration itiu hi in hichia hi emle ho ading changmeluwa ti hi zapi in ding changmeluwa hinam ti chu avet jingu chu ahi tan alang khana local news so le national news on jong tutari a hi ha sei pe no hi IDP so ima ki bolpi lawa December gi bo relief camp ma umna ding kitep pe a ho a ki le ki diu government to ugun jong hi amita kemin adamin government asai se thu kha chu ahi in alang khana kukizo emle ho popular government sim na a azaw lo le EHSAN ten ama ho emle mi som thum ane ho la a hi ko na hi government sim tai ding ago ki dewin achia chu center langa hi popular government sim do na dinga hi kukizo ho azaw lo yong le emle mi som thum lang ki nei nai ke hon ka sim thaina ve ti ho hi sei tai ding agot ki nu thulut jang chu akimuki ni hi hichi ho thu zo se ji hin e ho kukizo emle ho chunga hin manipur thu center a BJP government min phatle min sit ding hi India pumpi he na umding hi in ipi hi le chuchanpura ke ho na ho le ahungvil te ni thu a hi kingam a hi tan aban hi ipi hung ti ding ham e ho dinga apha ham a se hi ding ham ti hi ananga amayo hitin tuni ading in video siam now steng le BJP government lubo te nin manipur ahungvil na ho isei na ho hi chen hin chai ta hi ti ve Anapur